Chief Executive Member ka Khas Hills Autonomous District Council Ubatita Starwal Khan ulawanra da ka vote on account budget lani ka mang tingkap jing pulut da ka benta lai benai jong ka council ka bolong 10.ar nyau kulur tingka kata nadu ka sitarik uyayong arja arpulai hadu lai pau tarik ujeliu arja arpulai. Habawan rai kini ka mang tingka jing pulut ha kani ngisdang ya ka dorbar mang tingka jong ka council hak sitarik ulber arja arpulai Chief Executive Member ulong baka mang tingka ka jing pulut bapura an sawanra ha kasin syong dorbar kawan-wan. But Mr. Chairman, sir, suara pembu matien ya ka jing mang bisa vote on account kebalai kenai ngarangkat bagi kot ke executive committee ni I play Mr. Chairman, sir. But kunju ya baru cepat tentang ini yang betul betul akan ini kecingnya kenduk lang kebaningkong jong ini senam arja apulai. But ketingkit bok ketwel mengiyo ya ketingkit berkurang nang mengilak pendap ialah kekamram. Mr. Chairman, sir, what hari ini Islam beladap bila juan ra ya kemang bisa berkurang. Henry hakani kasenti pementang namar kajing kemit jong kepor ya mentahi ke executive committee kalau penkre ya kajimang kita kebalai pernah keban skam hadu sitarik pernah yayong arhaja apulai hadu laipu tarik pernah jendew arhaja apulai ya kemang bisa berpura jong senam arja apulai hadu arja afsal on sawanra hakasin chong dorba kaban sawan. Mr. Chairman, sir, agani kejimang pelut kebalai na kamang tingka agbanta baro ngat rekam jong ka council talong kumi. Kegeran number 1 General Administration Department Nilai Ardailah Nyuklah Ajar Aspa Laiko. Kegeran number 2 Law Department Hassan Lak Laiknya Ajar Aspa Laiko. Kegeran number 3 Revenue Budget and Finance Department Arkro Sabelak Nyuklah Ajar Aspa Laiko. Kegeran number 4 Forest Department Arkro Laikralak Aspa Ajar Laiko. Kegeran number 5, Administration of Justice Judicial Department. Sikro Sabsatlak Khatnyawja Paspaspo. Kegeran number 6, Legislative Department. Sikro Prapnulak Nukriwajar Paspaspo. Kegeran number 7, Education Department. Lailak Saukohajar Paspaspo. Kegeran number 8, Civil Works and Development Department. Arknukro Sanpulaja Khatra Sanpulaila Arkapraja South Pak Laiko. Kegeran number 9 Enforcement Scheme for Protection of Tribal Land and Interest Department Sikro South Arlak Kendai Kumriwajar Nyong Pak Laiko. Ketotal kalong South Kumriwku Arnyola Kandriwajar Sispa Kendai Ko. Abasim kelum lang alor kejimang sa Apo ini lai benai. Kalong kabasil ditulok jadi hot ng council, di officer, kinong wisat, kinong tray, kenat kekam berfer. Tentu lu ya kinong tray balas yang height yang council. Mr. Chairman, sir, kejimang pisah kini lai benai. Kekentup lang di pelut. Naga benda kekam penway. Ya kabaka council kalayok sa naga 15 Finance Commission. Nalor diwipat kijing dan kam di baka council kedai dan pelut. Mr. Chairman, sir, sua bangan pengkut no ikut dengan kerpat ikut burung joki. Makin soha berbu ya kini kemang tingkat. Board on account budget kebalai dengan hakmat tinggi. Bakat soha ban menjul ya kejimang sa pelut nak kebentar jingbet yang keban peniai ya kikam jongkok council kebalong sau pun dulu apa nyulah kan bekerja sispa kendai kau tingkat. Saya simpat. Nah, I play Mr. Chairman, sir, ya baru cepat contoh ini boleh. The board on account budget with effect from 1st April 2020
to 30th June 2023 is now placed before the House. Key members kibakwa awan sibenta maka general discussion kumjuru itu kibakwa awan submit ikat mission kin sofa wan ha ikiting joki sia usachen halani swa kasau haji janne jomta kasih sitarik laya acara lai